Nibakira program y'eshonga yizoba turi TV West mwabaziyogo. Izane biro mukaga byo kwa munana. Izo rero akashatu nkaburijo haringamo budakika konkasha hemwe. Okusesha mine ndashikana n'itanu twatinye shonga yizoba. Vincent Mujuru mu studio. Ninabajenye kurga ahirwaro rukuru Eliambara Regional Referral Hospital. Irwaro niyo murago ya kuno. So ntwendaganira hasabiti yo konsa breastfeeding week. Ikintu kwaza hamagara bitwena abo kuba no buri mushija no buri numwana no buri mukazi no numwana kandi nabo still okonka ni chukuru it means a lot. Abana baba nubonchibwa bakakuraje ikimanise cyangwa hihanga ryona. So nabo cyo nyina bashaka kurwa mu irwaro radio kandi za want tuganira ryecho why is it important and how should it be done shemekorwa kita abenshi no mugasho nebindi kugenderaho. Banyita Vincent Mujuru. Yabo twakwakira wabari kwija hano mu studio za TV West. Banzora musi yabo kutureba tumanyane tandikiraho. Yabarese bo twakira mu TV West. Amazina ganje nabanyita Katushabe Betty Bizira Katwesije ndiyo mzarsa ninkora hari Imbara Regional Referral Hospital in charge wa Reba Ward. Webare kunyakira. Yabari kwija kandi yenda basima abo mu rumungu njo kuba guryo. I thank you so much. Bine namba mpango they are overwhelmed by numbers. Konka they do their best. So ncho nabasimira. Yabo twakwakira ndamusi yabo kutureba. Mwebare mnongo mtewe kanisa wa program amazina ganje ni Kansime Noel kandi ndiyo mushaho webyendise yabantu ingwa ko bakwesire nutritionist. Anye ninkora irware ritwera hangu muragwe yite yambara city yambara region na Uganda South West Manyato Center of Excellence. Actually personally nyewe I have always appreciated abo kuba washika abantu nano baragabora hamona basubiraho so enamba nampango but you do your best. Thank you. So nyenda basimira cyo na umurama gwito mwabaziyogo utenda kureba sabiti yo konse twe twishito muri nyankore breastfeeding week yabo kuba tugizire abantu ba .com they don't want to breastfeed mayano reba we are busy me am working so hatin bazara batandikiraho kuguragara matagani so reka tugambe ahabukuru bwo konka umwana konka what are the benefits can't continue webare munonga omtebekanisa wizoberi omwana egesande neyo konse abana bitu kandi okuno muramwa ogwensi yona tugurugwa mbarra yonka tugurugwa Uganda kuyono gwensi yona ensi yone kasharamu kurango ine kutaho muramwa esande yo kubanza mu kwa munana kuyakibanza kusebera omushanju ejo nesande yabana kurango twabonsya ekigenderwe eki nitwenda mutonsi abana bitu abakazi barengu wazara umwana oine kumwonsya abantu babuza kuchikora bakareba ngu abantu bakabareba nko konsya nk'ekitari chamani akizara umwana areba ngutayine kumwonsya na yatamontize kasita na mahago mchebe akizara umwana areba ngutayine bwire bwo kumwonsya abura kukitahamani n'ekindi bakareterwa bareba ngu abakazi no bakuzara abana okonsya tubakumanya mugasho gwacho abamwe tubakumo kubine konsya ekindi cyaretire bataho muramwa gwizoberi bakareba ngu twata heji wiki twagambira abantu bona no bakuba bashaho bine kurangu bamanya omugasho gukonsya okuba yamba omuzira kakizara ya konsya na nobwire bw'omuzira ine konkezamu omuramo guntugamba kugira ngu omwana ine konka emyezi mukaga ohereze kumuzara otine cyo kumugabura ayonka pashereka gonka then wahika myezi mukaga aho nugumza muri kumwonsya kusya myaka 2 konka oteka mwe bindi ebyo kurya na nebinde byo kunywa ekigenderwa cyo konsya abana bitu nebigenderwa bingi ko nzagamba hobiki aha bana cyo kubanza cyabyono mwana ko kumwonsya na kuraja kubana nafuna ekirisa cyenyini ekiriyo mashereka akura atine buzubwona ekindi cyakabiri ncendeze ndwara omwana yonkereje takarwara akuba mashereka ago garumwe kintu ekikweta okurinda amagara ntuketa immunity umurshaho ngweno ekintu cyo kurinda omwana obutarwara nkirugo muri nyina kizo mu mashereka ago cyumurinda akurata kurwara
ekindi omwana akakuba nayonka nagira obwenge onteekateeka y'omwana oyonkire naaba aine obwenge aicu yeye n'eruguudu ekindi kokwonsya omwana akukunda amanya ngu ori nyina amanya ngu niiwe ni byingi ekindi aha omuzaire kakwonsya omwana aba mukyara kiyamba omukyara kimukorera nka family planning abamwe nayonsya nk'abakazi abaire akayonsya akyonsya omwana w'emyaka 2 kari mwiha ibere nibwo arigirenda ekindi kokwonsya omwana amashereka gariho buriho toza kugagura mu duuka tigakwetaaga ofuteekwa eshaaha yoona nogamuheereza omwana yonka ekindi abakyara kakwonsya omwana kimureetera okukunda omwana nitugyeta bonding omwana ogwo naza mangu ni nyina rukunde tura hagati y'omuzaire na nyina egyo turere special nekanyisiba okwonka nikyonka akuba omwana akakuba nayonka aguma nareeba nyina amisho egyo rukundo namwe nahatabwa ekyo ntwenda ngu omukazi yazaara omwana omushahe y'okubanza omwana omureka yibondo ryeye omwana akwata ibere aryonke egyo rukunde yabaho egyo eshaaha terergaho mpaka ebiro byona immediate after birth karo kureba abantu bazara kana bakakirukaniza kuri yo hano kirukanza kambinerho tugeta skini omwana omureka hari nyina omutayibondo omusimureho omureka omwana guma hagati y'amabere atandika okwonka omushahe y'okubanza now hari ikintu kinategareka kandi aho kitegatekera nitegereza ndijo nabasa kukitegate ariko turebera kuri ahari hati nabashange nanda kukibuza so mbasa kukibabuza ariho umwana kusimyezi nk'eshatu ariho abana bari active akenda kunywa akateka makenda kunywa akazira nibere miyabiva sinda so finally bakora ki and yet the recommended time is 6 months aho bakora cyo umwana nayesharinga zawo bankumubira yebare abwe kibuzo kirunge echo obwiro bwinjo omwana akakugera ati ona yine cyamuretere echo omwana abasa kwanga ibere ubundi arwire echo nchumwe obundi abasa kwanga ibere kurigiriro ko kumonsya no mutaho kubi to kunywa amashereka ganyunyu utegabure ndugambira ogwo mukazi omwana ogwo muhamye muhibere otagire kinde cyuwamha iwe mwereke ngo ayine konka mutahibere gumana omutaho emirundi erengire munana iwe wawurana ndakonse yonse omwana yarro mwose konko omwana yagumiza amakanga zombashaho barebe abana bamwe nabasawa ine birondo mukanwa ningankanka arufutibera mukanwa kashasha kimuretere yayangi ibere nabarihe cyaretera yaryanga konkitwe still on to insisting gumicherezo yonse emyezi mukageshike final ogo mwana wote ine cyo muhire enjara yamwita natekwa garuka ibere rye yakaryonka konkata bakaza bamwe kakoreba yayanga ibere ateka mwe kindi hato mwana yendera ryangire cyo konka waremeraho kaho mwana ibere kandi ukazomba shoboka kwereka ngo umwana utarwire enjara yamwita natekwa kuryonka okay yabari munonga of course rero tugamba kurugo konsya nanyenzero tuyambe as a nutritionist utereze ibirungi byo mashereka mbeno abugwa abantu babasa gatandika gakomperinga na nibo yabari munongo mutebeka sa program umuramwa gwa weekend yagugamba nangwa ntukira no kugendera kimwe kumara yo kwezi abo kube byo gukora umwe byinshi ntingu okonsya tumura umugorobi nagweta muri umukonka ubundi tutwara keco buhango butosha kore event yazara uya mwana umwe gwimuka gutandika kurondo muhako ngatumura umugorobi aha abantu ahabweshonga nti aruhe bintu byinji ebikutangira okonsya mbwe no muramwa guringu oko eji week noko kwezi ntwe nangu tukume okonsya kuko ruhanga yacangire kigumekere protected konka twagira ngo it is a global campaign kandi tugira ngo okonsya najya gutumura umugorobi mbweno buri muziro rukonsya mukazi asheme kubanjirwa nabanjirwa baye eco kubanza yagamba umwirwaro uteka umwana skin to skin ningacuba kumaraho 60 minutes ejo neshaha yona ahagata arakeje baje bakuzanka ahibere abo kubeco nikiyamba okusimura umubiri kumanyangu urukonka ayija mbwene tandikaho ninka factory tandiko manufacturing umukazi arira nywire amashereka gakore kibwije aba bakusyemya emyeze eshatu bwiro bwinji wabuririza nje kushanga ngo buyazara umwana
taramutira hibere akagaburira mizi glucose akamurondera nido abamwe bakozesa za formula za nani nebindi bahereza umwana yaza kusiye myezi 3 aba yaroreza bindi ebitanuzire ninge bitakushana na mashereka ati nago abo kugira ngo mucyara nabatakonse mirundi mingi amashereka gagenda ngakora kintu gacendera yagamba karunji ko konse aha mwana na hari nyene kandi to bashije I don't know. Okonse no gwatwena umwana kwaba yonkire ayigusi atakurarira warga hano ruhiri tubaza kushange kecurire ne chikuru munonga abo kuba tindu kumanya abwe nco mu Africa stress ninga nore ntukigambo umuburu and stressed yenda kumura unke kituma umumaka okuyahonye nawo mwana n'abacara nabo konse anu bafuna stress ekituma baba mwetorire nabo bafuna stress abo umwana ukuresha hayona ico nayo nikiretera stress so okonka ningo konse nikirunja ha mwana nyina wo mwana hamwe nabetorire umumaka na munonga umuntu outeka ngo asheme kubanjira nyina wo mwana urukonse number 1 person ninga support system nishe wo mwana mwene umucyara kwa Lazaro kamara umwaka utakatahaga umwana yarwara wa mutuku ahamyezi mukaga bakamundetera arufaro ninga ha mwaka utebuza umbubuze mwe bituru kubuza ningo ubwo mwana akazarwata akazahibere haho ahubwire bukwinganace kuyamazire wa monsya inebinde bwamugwitiremo abinyene babahire ubushera bwe kinyankore ubuhunga emyezeje ubushera bwe kinyankore so mbwenu There are those who recommend some juices like ebyo byono mwana yaba kirya hasi emyezi mukaga amaraga yetgaka kuzire uraturuka kuzire kuza kucyangura ukamurebye byo kurya buyemwe kirisa kuko umuntu asheme kukamura nuko rahanga yacangire mbwenu ebyo kitongo cyamagara n'abahangu bakugira ngo ikintu cyo kikire babigira mu kucondoza kugira ngo nikigamba bugamba ebikuba bicondozwe kandi bishikire ikitongere cyo byamagara cyo kuturagira nkabashaho ngo tukore mbwenu umwana yari hasi imyezi mukaga orarweye gahamara kunkana na nesgo na nekine byona tibika kuzireje kugira ngo byakamure byo kurya obushera serelak ebiturukereza byona kugira ngo umubiri gufune kirisa ekiri kwetagisibwa kurwo muri byo kurya mbwena sheme kunka emyeze yo kubaza yona ajimareyo ijureje mwana yasi emyeze mukaga abone kumongereza ibintu byo kurya kunka gumize munakora ki namusi akamunja karuho yakagambira ha mwana hari nyina konka ekitukucira kusigayo munonga nakarungi ahabuye toriro mucyara amunonga abari kutura nabo tinkumanya hata bakazi bantu bakizo wabanyina bazara kuba kuzara abo kubitwe 60 working days kuzukwast pa ushimegara karufaru kuzakora angwitwe twinerive no bikirizwa no kugenda umwana wawe nkahi ahamuru mbwene twe nangu abakama bitu ngo kunazare ninyikirizwa kwijana umwana ha wanje hanuya kamuteko mukashonda hariya nkija nkakora talk show yanje hanuya haza muka commercial break nkagena konsi y'umwana ikitongere cyamagana byo egendero yasheka muzuri ejo niyongenderwaho I'm trying to imagine ka studio y'ejo mwana hariya bategesha akatavuka hato mu studio yabo kuba nore condition kandi turi no talk show mukama wanje ningo kuwampiro murumo asheme kuba haron tugeta breastfeeding kona ekitonga cyo byamagara kikatekaho nengenderwa guidelines ngukora abaha murumo wa Radio West manager akakashonda akakuwateraho ninga room yo kugira ngo nija n'umwana kabene kashache eco kubanza kabe karumwa kaceka karungi kabe katire paint abana nibakunda bishani nibakunda come environment y'abana ingu ninyikirizo bakwija no murezi akaguma n'umwana twazo mu kamasho break ngende nyonsi ejo baje bangaruke hano ninyikirizo bakwija na breast pump abakukama ngo teke hukame amashereka ngabiki abe hano na fridge ntekemo ntukamera n'abana by the way no mwirwaro ntubakamera aro kujatunywa amashereka nyine mingi ejo nziyo support system ninga ebi government etire w'ikitongere cye byamagarangu
umwirwaro ahita kuzara kaba abana batahikiri abwa stress yo kugenda no mu kuzara naki nyina w'umwana nabasa kubatina amashereka gakumara mbwene tukirinzireho tukumwegesa tukumukansoringa hariyo muziro ndija ina amashereka that allowed to breastfeed no manyira tukatugira ngo utakonkana mutayibone ngo urugando rutasheme konsi ori hapana scientifically tabo because now I'm also looking at this echo kugira ngo mwamu camera I'm trying to imagine ejichupa in conditions kezo mwibere shwari so gukora so ori kabashaho tuija kumukebera akakoko ka slim hepatitis tumukansoringe nogo mwana nyina w'umwana ugakuza kwebwa nawe yaba kansored yayikiriza tego buzima ashahejo by the way umwana yarkubi nko muziri iwofu umwana wanje yakora ki yahona yakora mbwe twakansoringa nyina w'umwana okay nanishe umwana twagamba no bagira ngo buzima kishikire twakikiriza so nko mu Uganda nsambya ene breast milk bank mbare hospital ene breast milk bank kuturukuba urufaro twayombekere nicu yahwire turabagire ngo please tugetaga mutagira aya twahemura twayebura abo kuba turyo tujuna amagaraga abana kandi nicukora yabari mnonga thank you so much we are going for a short break turukuzomuka umuroka cye mnonga ekigane kiti njyana okire ku kiyo cyo mutano abo kuba ntwetaga kukimanya kandi turagaruke atabashaho ababunyi n'abashaho kaza baza kutwegesa urukwenda kuonse washimye kuri iki manya hatu nibasano banywa ziri sode za hanje na tuko to kunywa to akumbucho kandi zikakura zikakanya ate byo kuriya byo kunywa roho kituzi harho ne byinshi even those namuntu bamaya kutaza bia mwena hari ibintu bingi I don't know which food specifically ebyakubende biri bo mukazi wena ninge byo kunywa kwenda kugira ngo agira amashere program nenshonga yizo baturano ya TVS katugaricana For Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown. Every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on StarTimes Makula Chika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Show Me, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chira Motors, Malesino Industrial Park, and the lead sponsors, Tianao Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. wekozesa momo n'obulina amaanyi g'okutunga ibanja juba hatali okuteganisibwa abasimu yawe imata star 165 star 5 hashi okulondaho ahamiringa etagi emwe n'emwe ey'okwewola obase kwewola kasente wonayo wakendera kandi sente zaako oliyo n'oshashula ibanja n'obasa kwoniserezaho olikozesa momo advance ekyo niyo kuletera kukiraho Twagaruka program nenshonga yizoba kandi nshonga yitizoba no konsia breastfeeding twina abashakaza hano yakorwa mu irwara rikuru bararyo na hospital barano bagambira mu gashogo konsia
buri kina nimbuza cyakirungu abantu ati kamasho life is expensive abantu nibatura batinemu and the recommended food uzoshamuka kubasa mwe n'umuntu atine sente now nyenzere abuko atabantu nibagiye biro there is a difference kuriye cyo kwena na cyaboneka abantu bagiye baba now na wale mwana binenga ka sente sometimes the knowledge wow abantu banywe bintu ebyo kutungaho n'iki does it contribute anything so ebyo kuriya ebyakwene bikumazimenda yabare munonga omwani mujuruzi ebyo byakwene biribwa omukazi wenda ntubantu wenda omukazi oyinenda orukuza kuzana ake kurungi kurugera yagerenda nabwo arazare na yana yonsya ebyo kurya byo kubanza kwentwenda ebyo kurya bakugamba ngo proteins ebyo kurya kombe kombe twine ebyo kurya biyite bya tosha harimo ibihimba harimo ibinyobwa harimo bushaza harimo inyama harimo ebyo kubasa ebyo kurya biyite bya tosha ebyo kurya ibyo nibirungi nibyombe ko mbiri kandi bireta amashereka harimo ebindi ebitugamba ngo ni esano bagihita mu rujungu horo grain harimo buro harimo esano yo bunga harimo soyabini harimo byinshi noshigisha ubushera bwawe wabunywaje bwishikire ukanywa kahunga kawe nufuna amashereka then tubantu wena uno mukazi arukunsya obe no rye bijuma urye fruits urye miyembe urye mucungwa eco rabone cyona ukirye nkuyamba ufuna amashereka kandi wena mukazi arukunsya urye greens urye dodo ntugambira bakazigeza ohinge dodo umbuchebe umbugutiya around the family wano basojugure urye dodo nayo neyamba ufunachi ufuna amashereka nekindi ntwenda ngo bagezeho barye abintu ebirumu kamate woina matega we nago ogaguroganywe wotagine urya amashitagente ebye bintu nabyo nibiyamba ufuna amashereka ekindi ntwenda at least murengo mwarya ebyo kurya ebijume kureta ho nkashaju no basa kufune cyo urya cyitwe cya butosho vakedo aho mukazara konse abona vakedo no zakufune shaju mubiri cyukuyamba amashereka gabarasize kugira ki wija ekindi ntwenda munywa mizi oba juice oba mfunguro oba burchumwe nico reberente nizifuna amashereka zukunywa mizi niko kuwanywa niko kwinjira amashereka gurafune wanywa kadomara karti 5 ukagera aho ushera bwa wakadomara karti 10 okariye cyuware bacono cyo kunyoka kinywera kimwe amashereka abakazi binomze go kujya mu nyamashereka gakabura tino mukaza tine mashereka kirgira awanyota excuse me omwana wa monsiota wayonsesha hasi kwingana ki ebyo ngani mataringa omukazi wa yonsiota nico tugambira omukazi rya unywe oyonsye mwana mirundi taransi mirundi 8 oyonsye omuzoba oyonsye on demand na waba wiyo mwana wa ibere okahuro mtoma gwa kujya munyenda konsi na yababyami musimure umuzi ndugambira bakazi umwana muto ohereze kuzarwa nabo jegeresha haziri abirnibira rya birnina kurangu wa msio mwana yayunka emirunde yiwa yenda itaza hasi ya no bya 10 no bya 20 ngo yonse yakugera demande yoine na mwana demande yayi nabana namucenga nyenda uri kureba TV hata cenge ngo ebyo kurya biyagamba tanahurira amara kugamba nkebiro kukugandi nibyo kurya kunuya natural food kuyaho naho ikinacenga muyagambe byo kurya bikwamani ebikombe komubiri hamwe n'ibifruits and vegetables ebikurinda umubiri endwara ebyo birisana byo bimwe ebiri kuzo mashereka bukarwo mabere ga mama bukanywibwa umwana ekikumanyisa omukazi yabatarire kurungi n'umwana atakuza kufuna kirisa ekishemire rero tukira kugamba ngo butosha turye mirundi 3 nkuko umanya breakfast lunch hamwe na supper jo ne mirundi 3 traditional nkwe tukugera tutyo tugira ngo omukazi orukonsi ayongere mirundi 2 tindi kumanyisa ngo tunjike so wano kore omushozi nibabasa kuba emirundi 2 ejo nibasa ku break te uhura abana bajya ngushahi na zaka tuze kora ki kunywa break
no mu mwazi otakahisize cyaciro evening tea aza evening tea ne basa kubushera ugire cyo wakora cyo icyo wanywera tinyenzire tubagambire ngo byo kurya biri special nebi apana ebyo kurya byona umukazi asheme twaza kushitama katuje twaza kujye kiburo cyacu imiringo yebyo kurya eshatu esheme kuba rya suwanejo yagamba kuno ngo kunywa bitu tuturebera hanyamishwa mwararebera muri isa atakwesherente netakamwana yo bageshera konke yo kubana umanyote jini nyiha muri ta 20 isheme kunywa mize kakora ki kahaga no mucarano kwari mbwenu ebyo kurya twena tugire ngo ebe very special ne very special nyezire ngo hino bunku bandi yankebuza ira umucara kuyabazara kwataka domara ka kariti 5 nibyo nakuzere ndukureba bateka mu kitiribita aza bakabagira ngo cyukutagata mu cyo cyukustimulatinga tingumanya mu nyankore ngo cyo cyukutuma amani gushumuruka umukazi arakakora ki konsi kunkati kwa konsi kwa kuzara bizire kumureba mu maternity system bakira kureta cyo ganda frutage minate sode cyangwa cya frute abo kugira ngo kunywa ururimi rwatukura mu cyo cyugaruka meshaga mapana ekirise cyugarameshaga mantu cihombe kurye byito oburo enyama fruits and na vegetables emboga zitu zukwiragura ebirisa umwe niyo biri mbwenu twenzire ngo nimanya hariho food products nyinje ziri hakatare kugira ngo mukazi yababuze mu mashereka anywe eceki tinkumanya banywe kabio banywa akapu apana kandi twenzire tucumanye ngo ukonse yaranja utumurimo gwangu hi umucyara nabasabye ati ndire chona atkonka mashereka gakora ki gayanga ukonse ya just konka hariho ibintu ebindi bikubasa kutangira ukonse yo kurungi icyo kubanza wari mukazi yatanga mashereka gakabura atunabana babera bahingwire bona nyo kumpusiye myeze birgabura already mental yati yo mutwe so ubona psychological because okonsia the process ninga works breastfeeding harokwe korwangu entonda hormones endanga oxytocin and prolactin kuno funa stress afuno kutanga mukura no muntu kwa kuba naronda zare bamujyangu just to relax how stress abo kubebye bintu nebyamagara tinka machine ngunotaho on na off apana so umukwiye aho kujya kurungi tusheme kureba oyo no buteka oyine ni mungana naje kujya temerembe rero umwe naza kubuza ngo businge niki so mbweno okurya kurungi ko kutwagamba yo kurya bimiringo eshatu kunka no mukazi kumuramo umukubandi tukoro kucondoza tugira ngo umucyaro kusiba hafuka izoba ryona yazaho shayi 12 yinuka shamukaga ari no kugaragayo cyamwebazo utakateka munaza konsi ya kurungi ukonsi atukuramubonera rero tuyinaba akusiba a business no siba duka customer page umwana rero aza hari yara imyezi yaza kusya eshata mashereka nagaga tatumara so muri kwakuja yagira tamashereka tugakumara baba tumkansoringa ninga tukumuhuza mbite mwe tukubuza ubwo umwana nasiba no humuka nasiba nanjye nukora mu rumoki nyina ka business umudara hino wine ho wakuyamba apana ubwo mucyaro manye munasiba nayo ubwo nayenda muhoge karangiro ubwo nayenda takufuna nabwire bwo kunywa takufuna nabwire bwo kugira umwana ubwo no bwamutira hibere nayo takumuhabwire mwene mirundi yabe tahikire iyo mushaho yagamba munana no kweyongera higuru ko umukazi kwa kweyongera konsya umubiri gumanyango weza inoro kwetaga ki agumashereka nagwe gukora okay rero tugenda ntwendera now each of us akagambo kamwe ko kusibura abantu batureba abo kububwire bwitunga burijo utukenderaho n'ubwobo kandi andice niwe akagambo kamuhera abareba yabare munonga abareva ba TV West umuranga gwidu gwere izoba gwanugamba ngo twine konsi abana bitu emyezo mukaga yo kubanza twereze kwazara tutine kitkubahereza then twatandika umwezi gwa mushanju twinde kutandika ugire bitwabaha tukaguma ntubonsya umyezi ebiri yone bwire kandi na bimwe twareba birunje byo twaranguwa yose umwana wawe mwana wana akoraje
umwana wawe nagira ubwenge umwana wawe nakunda umwana wawe tararwara hakuba amashereka garumwe cy'ukumurinda indwara kandi wareba ngo abacyara nuja kuhirwa kora yonse umwana wawe mukundane kora yonse umwana wawe tukorere nka family planning kora yonse umwana wawe tukijo karwara za kansa z'amabere akubibere ryo nuriba niryonkwa amashereka gona garwamu kandi twareba ngo nanihanga nircendeza ebikuretera abana barwara nke byirukano ngo twareba ngo umwana tonkire narware kirukano umwana rwonka hasi imyezo mukaga batire byo kumugaburira nimuretera arware kirukano ati hanga ndihirwa abana b'emyaka ejo tubakafa tubakarwara ki indwara yo kubura ekiriso mubiri. Yes. Thank you so much. Akagambo kamwe mwenu kampege umurumo gwo kunsi yatugwanguhiye nabashaba namunonga abashije nkunda abashije twino muga ningo umurumo gwo kubangira abacara abakonsi tendo kumanya kumbuza mbweshi mutwara mizgo kunabo nabero mbweshi mugeze myenda omuka yawo iwe no wawe ide cyo kubasakura kandi nawe akajatu weza obunabe ni nyosya ogumwana nkanguhirwa abo kumushije wanje akakureke neke okay mbwenu nimpuga abashikira harya mugeze ho mukoreke mukubasa cyonda kugira ngo mwababangira mwaba supporting abo kuba umwana yonje akuzire kurungi anyamagara marungi nahise kitinisa kandi ayisimisa twena umaka gitu we bari munonga. Okay nyenda kubasima abashokaza biza kandi I think zakube yongera ko mwiteguza kwisha abo kube munonga abo kombe kihanga future yihanga eryumbana batwabo washanga ihanga bibine batakuzireke nibyo bizobinde kwiza kuba so ndabasima bwa campaign ngeji no kutuma isaba nima abantu batureba message okumiza mu kujongera misho no kore shemekorwa twagarukira aha nkaburijo twatebekana siza gacinjira sha 2 bye.